Athiani Fm. Ngwatanio kala makunaa wa kuthoosya miyo kuma sokono wa Kangundo kuya kaunti ya Masako nimaiyia silikali kwisila kula kuya tongo imo imatetheesye kuya nasyo ondumwe na misio meweta nimekunyama muno kwa kwithia wo watamba iketi na kutangaza kwa kafyu ya utuku undula mekueta ni ukono munene kwa kwithia nimekuvingwa nyomba na kukosa kindu cha kuya. Richard Mwasya no kuelesya ndini wonenania na Athiani FM akaana alama kuna wa kuthoosya miyo kuma sokono wa Kangundo motani wa matasya na ulonge wa B13 ninafikia kueta kumela serikali yekije mweyao wa kila mwene ndi enuke musimbe wa samu wa weyo na wa biasala wa walikile mavuti kwa kwetha utandiria wa wanangekie maiwa takuma mwendo suwa saumwe ngoma nalika uyani wo indika vindane ka omene mayeko kitha mayeno katine kumona na mweya usu balima kulia serikali kwesala kuloka tongo imayo na mono MC wa Kangundo Sendro Moses Mita mumbunga kilomuki cha Kangundo Fabian Chula Muli oromona governor akaunti Masako Dr. Alfred Mutua malikilele katekata na kumatetheesye mewara kana nomba ila siome kalayu nisiambe yo vingwa kwa kwetha mena ndi vimbingi mataivite oromona siana sio kwetha sina nzambingi nundu wakosakanu wa mbesa nengi maweta na misio na mathina kwa kwetha kavindane ka utandije wo wavikie na utambaika. Tunajaba ivye ma sex workers kuka Kangundo mutao tawambi 13 na matasya nundu wakavywe ya saumwe na hivyo tuthoko makumo saumwe sungi na masange wanangina wanakuka hiyo cha kwa hiyo tunajaba mwana mheshimiwa MCA mheshimiwa Fabian mheshimiwa Ngavana na mheshimiwa Kabaka mama me ondo muto makweka ondo titetheke nundu tinathe na mwana ndina na tatiye tao musie na twitha twiya inge tutite ciana musie ange malungilwe namo metoko na mayako blotini nomba tiba tu mali nomba siene mabinge tiboya kitamwe silikali mututetheesye bala mutona nondo siana sisi uteseka tuina leu na kwitu ne kwa saa ni mwekie kafyu na kwitu ne kwa saa tukitite uko kuma uyani tuba ya silikali mututetheesye oingi akana mavikio kulia serikali kwisila mbesele yende no andika nithisioni cia ndwani nekana kwa matethia ndwala mateto na nimaiyia serikali yikitikana imameke nthini nekana mavikie no kwata mbesa isu tanzemu ya kukilia ukwati wo mayende na kulesera mena thina mwingi muno mundu wakasakanu wa ume na mbesa na nevelete makegwa nthino mavango su na kutetheka kuwata mbesa isu kwa tongo imaitu mheshimiwa MCA Fabian ta MP wa Kangundo governor wa Masako ivita tuya kama Kangundo ni twinachera muno ni kwithiwa twiwa kwi mautethia meonenganwe na mainenganwe twandikithwe masiitwa na mayandikwa tinesa kuona ikinaona yimwe yende twimukulia kwa winyivyo ni kana mwase ikina yeuna mwitu tabia undu tukwika tateka gisalukilia itho ya Athiani kuma va motani wa B13 na matasya sokoni wa Kangundo kaundini ya Masako nitawa Richard Mwasya wa Munyao. Athiani FM.